minota ya nyuma bakinaga n'ikipe ya Moldovia ibitego bibiri byabonetse mu minota rwose ibiri ya nyuma y'umukino ku minota 88 na 90. Ubutaliyani busa nkaho bukomeje kwizera ko wenda bwakina igikombe cy'isi ariko barasabwa gutsinda Norvège ibitego 9-0 ku cyumweru. Gatuzo arabajyanayo direct yakareka navyibagire. HALAAND yatsinze ibitego 4-1 we na bagenzi be. Storoti 2 nawe 2. Storoti 2 nawe 2. Ntimwirirwe mujya mu nzaza nta mibare ivyo by'icenda mu vyihore ntabwo mu nzaza ntago bishoboka. Mibare tuyihorere ahubwo niyo nabatsinda zo batomboye. Ahubwo tubwire hari chance yuko nk'amahoro yacu yakwakira barrage yabo niba bayirimo. Abataliyani bateguriye barrage bazayijamo. Ivyo bindi rwose byagize ko 88 abanya Norvège barimo guserebura kuko babonaga ko Ubutaliyani 10 ya mbere aba Norvège. No ndavuga 88 match ya Italy na Moldovia babonaga ko Moldovia ishobora kubigiye kwafatira Ubutaliyani kuko Ubutaliyani niyo bunganya. Norvège yari igiye direct n'ubundi yaragiye akazi gakomeye akazi itsinde Estonia byarangiye. Reka na Estonia ntacyo yari gukora nuko yari yihagazeho. Tega 9 Estonia batsinze ibitego 4 mu minota 12 abanya Norvège. Ubu nka bwa Estonia rero nyenda byibuka ari inshuti yanjye barizwa hariya mu Birigi yamwe ngo rero iyo ushaka kubura abantu bakakubura ku isaro ubugu wigiramo Marite Estonia nta muntu wakeka kubayo niwe warakoze ibyaha. Ayo ngi Buruseli oya bungu busigaye ujya Buruseli ni Kigali ari gihura n'umuntu agavuga ati nakuboye sha ratambuka abantu bose nguri pari nguri Buruseli nguri Londres na kare abene wacu buzuye benshi cyane bakubona ariho nka Marite Estonia Gibraltar Lithuania ahubwo se we wahaba. So ubwo buhugu rero nabwo bw'Iburayi bwinshi nibyo ngibyo nabwo babwuzuye aho ngaho ariko nabwo burya butanga amanota menshi. Bene ubwo Cristiano yabukoreyeho rekoro bene ubwo buhugu agiye abutsinda ibitego byinshi imbumbe akomeza kugenda zifunga. Ikipe rero y'igihugu ya Norvège ugiye kureba mu by'ukuri biragoye ko Ubutaliyani wambwira ngo bwabatsinda ibitego 9 yewe urebye mugani wa Desire ahubwo se wa mugani buzabasha kubatsinda nicyo kibazo cyo kwibaza ko Italy nayo imaze iminsi taragaragaza imbaraga ariko bagerageje byibuze gukora ibyiza kugira ngo barebe ko bajya mu mikino ya barrage urebye niho bazajya kujya gushakishiriza. Ikipe rero y'igihugu ya Norvège iheruka mu gikombe cy'isi muri 98 mwarakirebye hashize imyaka 27 nibwigarutse ikipe y'igihugu ya Norvège bafite generation nshyashya generation irimo abakinyi beza. Urebye uyu kapiteni wabo wungirije akaba umukinyi w'ikipe ya Manchester City nawe uri mu bakapiteni bayo Ursalot utazamu w'ikipe ya Atletico Madrid. Amakipe afite abarutayizamu babiri nk'aba ngaba bari bibigango ubanza defense yari yose bayikubaganira binerekana n'ibitego batsinze. Desire ikipe y'igihugu ya Norvège muri zino qualifiers itsinze ibitego 33 itsindwa 3 byonyine. Hama Ubutaliyani ngo ugiye kubatsinda. Birumvikana yuko si ugutsinda gusa no kudefanda barabishoboye. No kudefanda ni ikipe umva ko iri equilibre kabisa. Ni ikipe umva ko iri equilibre bafite rero abakinyi beza bakina amakipe meza. Umuzamu wabo Oraniland akina ikipe ya Seville. Bafite abakinyi bakina muri Brentford imyugaro wabo witwa Christopher Ayel. Bafite umusore witwa Leo Skili ukina muri Genoa abakinyi bakina muri za Wolverhampton. Julian Iligerson niwe mizero y'u Rwanda ko tushobora gutuma tubona Warren Kamanzi ni umu left back uteye ubwoba w'ikipe ya Borussia Dortmund kinyi mwiza cyane. Bafite umusore witwa Marquis ukina mu ikipe ya Torino ndetse n'undi witwa Hegem ukina mu ikipe ya Bologna. Hakaza rero abakinyi bakina mu makipe nka za Derby County umusore w'ikipe ya Fulham witwa Sanderberger umukinyi wo mu kibuga hagati. Bakinyi bakina muri za Toulouse oya barahari benshi Bobo Manchester City. Ahubwo ikintu kibaye mu myaka hagati y'umunani ngo na 12 waho burya narabibonye iterambere ryose muzabona ahantu riba rifite aho rikomotse riba rifite ikintu ryuririyeho no guhinduka mu buryo bakoraga.
bakubwira ko buriya biratangaje mwari mubizi ko i Burayi buriya nabo nka bino bihugu bitanakomeye cyane kasare bigeze ku rwego rw'aho bijya gushaka bene gihugu babo nabo baba handi iki Norvège yagishyize bariya bose mubona ntago bavuka iwabo muri Norvège n'abana b'abanyanorvège ariko batavuka muri Norvège bamwe bisanze baravukiye ahandi bakina mu yandi maligue ngo federasiyo yabo yashyizeho n'agakomisiyo kavuga ati mubahigaho bari bamenye ko igihugu cyabo ari iki. politiki z'abanyaburayi ni politiki zifunguye zirafunguye bakira abaturage bavuye isi yose mu bihugu byabo. Ibi rero uko imyaka igenda ishira aba baturage witwa ngo bari original urumva ngo bikize ngo bakavukire kavukire zararaye bakavukira abo ngabo icyo kigenda kibiki ahantu ubona ko ibintu byakandagiwemo isosi yagiyemo amazi. Wewe wari wabona nk'igihugu cy'aba Irish ngo ni Ireland ariko urayizi burya amateka ku isi y'abamafiyozo n'ibintu bijyanye n'aba revolution n'abantu ba mbere babayeho mu bintu bya terrorisme burya Ireland bamo mukurikirana aba Irish burya nabo bagize ibibazo byinshi bikomeye. None jarike kubabwira ngo habaye uruhu rwirabura ntibibaho. Ejo hinjiye stade yose ushobora no kubura umwirabura n'umufana bakubita Portugal hinjiye umutipe mona n'ikizina cy'iki Nigeria gikomoka muri Nigeria bivuga ati byararangiye ko hari ibihugu watekereza ko utabona n'umwirabura ku muhanda atambuka Uburusiya urumva byarahindutse cyane. So iyi rero iyi Norvège twavugaga muri ubwo buryo ako kantu bagashyizeho ariko noneho ngo mu kindi bakoze niba munabibona hari abasanzwe bakurikirana umupira ntabwo igihugu gihuka ngo cyavuye iyo cyakitwaye ko kibonye. Twese hano kuri plateau tumaze igihe kingana gute buri munsi tuvuga izina ryitwa ngo ni Bodo Glimt. Amakipe yabo ubu afite akaboko muri Champions League ntasiba. Abo bakinnyi 4-5 rero baba barimo buriya ntugire ngo ntibakuramo experience ikomeye baza kongera ku bandi bagenzi babo bakina hanze. Bodo Glimt yakenye demi finale ya Europa. Abo rero guhirirwa bari muri za Europa buri munsi amakipe yabo no muri za Rosenborg Valelanga zikina za conference baba exposed. So wagira nono elema enye za rutirigongo zikina kuri top ya mbere zikagira abazifite nabangahe nabo nka 15 equipe nationale cyane rwose ufite neza amaseviye nkuko bivugaga barimo bararira abana batoya nk'ejo bundi harako Odegaard yari ifite abakinnyi 4-5 bahoraho bakina muri Premier League Brentford, Fulham, Wolves, Arsenal, Man City na ntuza sinzi ahubwo yarakize Oscar Bob yarakize sawa rero uraza kumbwira hari kandi ejo bundi babunzaga hirya no hino biza kurangira niba karese mu Man City niba karese mu Dortmund Naigad kaze muri City City yarakaguze hanga bikomeye cyane bafite abakinnyi bubatse generation barongeye barisuganya aya makipe badafite wenda abakinnyi benshi hirya no hino ku isi kugira ngo ubashe kugera ku gasongero bisaba ko ibyawe uraza kubikora mu buryo buri perfect. Mu bihugu noneho byose bya Scandinavia biri hariya akane nako kanakize kubarusha niyo wafata Sweden yego Norvège rusha Sweden Denmark rusha za Finland byose Scandinavia akane ko gakomeye ka Norway Oslo rero abantu bari Oslo muri Norway nizere ko muryohewe cyane Toze Moses umurundi twaniseti bariya twaniseti wanatubwiraga ejo bundi atimbana na papa wa Warren Kamanzi ati nazagira uzaza rwose azambwira ati mbahe lift nanjye mbabajyanire mbereka haba bajya bagasangira agacupa iwabo ngo babisaba ko mu ndwa ari ryinshi kuko ngo hashyuha gake. Biriya bihugu byinshi bifite itegeko nk'iryo dufite hano mu Rwanda rega abantu bagiye bamenya ko nta kintu gishya usanga ngo twakereye bariya bafite amategeko yuko nabo saa 8 burya nta bari birimo kabari ariyo mpamvu usanga mu myubakire yabo kubona jari kagiye kubaka inzu ye bari igomba kuba ihari afite hano abantu bagaka kubera iki hari igihe bikubitana biganga ko mwifashisha ibara yo mu nzu araga kontware mu gipangu mu nzu zabo nyinshi abaraho kubisomera urumva rero ko ubwo byanze bikunze ari iwabo bari mu byishimo bashobora kuba baraye ubwo ngubwo rero baserebra ako byibuza harasheni icitse kugira abakinnyi nka HALAAND nta kintu igikombe cy'isi
byagiye bibaho abakinnyi ugasanga umuntu Aba Ryan umwe Giggs. akoze amateka yose ariko atashoboye gukina irushanwa ntakina igikombe cyiza ariko Gareth Bale we baragikinge na Pays de Galles Wales I doubt rero niyo Ndumva nzira igeze barakinnye rero. kwitwara neza ariko ku by'imonda I doubt ko bayigiyemo byagiye baho twari tuba tutera England na kimwe kitazajya kimukora mu myaka y'igikombe cy'isi ni uko nta nubwo no kuvuga ngo nta kigeramo ngo anitware neza ntazajya anagerayo ariko baprofise iyi foroma y'ibihugu 48 beretse ko banagezeyo avec style rwose gutsinda mu itsinda riyobowe ririmo Ubutaliyani ukaba waba uwa mbere byaba ari ibintu byiza ni ibitego rero 9 Ubutaliyani busabwa kubatsinda ndabona ruwandika ati ni 17 oya iyo babatsinze 9 burya na babandi baba babitakaje ibyo bari bazigamye ariko ewe nubwo Gatuza yari yasabye ati match bazayijyanimira niho narerewe niho nakuriye public izaza kunshyigikira Gatuzo nunatsinda muri Gorilla Games abantu bakarya uzabukoza akazi gakomeye kuko wabwa Norvège ibi bihanyanswa bibiri by'imbere biratsinda ibitego ariko no kubinjiza igitego ni intambwe ese match ari yabo yagenze gute batsinze Ubutaliyani 3-0 ubu rero Ubutaliyani ugiye kubatsinda 9 iyo bayita rêve turaje rero gaya tujye no mu yandi makuru yo muri Afrika nabo ku resultat ariko ku mugabane w'i Burayi undi yarabonye qualification mu bari kuzibona n'umufaransa no mu bya byitezwe yarafite Ukraine mu rugo yenyagiye ibitego 4-0 ni gake tubona abavandimwe ikipe ya Didier Deschamps itsinda ibitego byinshi